Slava Simo berdevka Kongra Sar ya bajarê Dirbêsiyê ji xwe em bêjin piştî rûxandina rejîma Esed û derketina hikûmeta nû bi serkeşiya Colanê êdî êrîş em bêjin li ser herêmê me ser Bakur û Jilatê Sûrî zêde bû. Taybet em bêjin li ser bendava Şîrînê zêde bû. Berxwedanek em bêjin dîrokî li bendava Şîrînê hat meşandin. Ji xwe sed û hêjde roj jî dewam kir. Him em bêjin êrişê dewleta Tirkiyê rojane yê hobane em bêjin yê got ser bendavê de hat kirin. Yê got li ser gelê got li bendavê nûbet digirtin rojane êrişên hobane dihat meşandin. Ji bo ku em bêjin dewleta Tirk naz dikir ji ber ku bendava Tişrînê destkeftiyê şoreşa Rojavayê. Ji bo yê jî em bêjin êrişê xwe em bêjin li ser gel li ser bendavê bi awayekî hovane berdewam dikir. Di bendava Tişrînê me dît em bêjin rastiya şerê gelê şoreşgerî jî hat xuya kirin. Em bêjin gelê got li bendavê nûbet digirtin. Him em bêjin ji zarokê heftê salî heya em bêjin heft salî heya heftê salî li bendava Tişrînê bi nûbet digirtin. Ev yek didi xuya kirin got em bêjin ji bo ku em bêjin gelê li Bakur û Jilatê Sûrî ji bo ku axa xwe ava xwe destkeftiyên şoreşê yan jî destkeftiyên şoreşa got bi hezarên şehîdan ji bo yê daniye destkeftiyên şoreşa got 14 sal berdewam kiriye ji bo ku em bêjin biparêze em bêjin gelek em bêjin hevalê me jî li wir şehîd ketin em bêjin hevalê me jin yên em bêjin sivîl gelek li bendavê şehîd ketin. Êdî gelê Bakur û Jilatê Sûrî bi tevahiya pêkhatiyê xwe di bendava Şîrînê nûbet girtin ji ber ku êdî gel jî nazkirin hebûna wan tûnebûna wan di bendava Şîrînê de eger bendav diçe zaten herêmê me jî diçe xaka me jî diçe ava me jî diçe kehrebaya me jî diçe. Ji bo yê jî em bêjin gel him şervan berxwedanek dîrokî li bendavê hatin meşandin em bêjin berxwedanek bêhempa di sermayê ziftanî di şert û mercên zehmet de berxwedanek û bi moraleke xurt şêla şervanan jî yan jî şêla gel ve hat meşandin. Helbet jî cihekî got gel em bêjin şoreşeke got gel serkeşiyayê bike got gel cihê xwe tê bigire jî helbet ew şoreş jî serkeftî jî niha em bêjin berxwedana gel jî bi ser ket berxwedana şervanên Qesedê YPG jî bi ser ket ji ber ku em bêjin bi hezkirineke bi hevgirtineke hevgirtina gel û şervana li wir daxuya kirin. Seroketî jî dibêje em bêjin şoreşê got gel tê de negir cihê xwe negirin yan jî şerê gelê şoreşgerî tê de nemeşandin tenê lê yê çekdarî bi em bêjin yan tenê ji bo em bêjin şervan tenê cihê xwe bigire ew em bêjin yan ew şer ew şoreş bi ser nakeve. Cihekî got em bêjin şoreşeke got gel cihê xwe tê bigire gel got berxwedaniyê bidin gel got tê de berdalê bide ev yek ji ber ku mafê gelê jî mesela cihekî got parastina xwe dike mesela parastina şerê got gelê şoreşgerî got bendavê hat meşandin esas tê wateya parastina rewa ye. Em bêjin gel li wir çi êrişên got li ser bendavê de hat kirin yan jî li ser herêmê me yan jî li ser gelê me de hat kirin esas tê parastina rewa tê ji ber ku geleke mafî wî heye erdê wî axa wî ava wî her tişt ji bo yê gel e. Helbet jî şoreşê got gel serkeşiyê bike wê şoreşnî serkeftî jî be û ev yek di berxwedana bendava Şîrînê hat xuya kirin. Niha me jî dît mesela me got şerê gelê şoreşgerî em bêjin ji zarokê heft salî heya heftê salî cihê xwe tê digirtin jî taybet yê got rola xwe tê dilîst jî yek jê jin ya din jî ciwan bû. Em bêjin me jî xwe dît me çû li wir berxwedana li wir dît em bêjin me dît yê got herî ket li wir didi jî jin e mesela çawa mesela dayîkinî şêt salî heftê salî li wir diman em bêjin rast gelê me giştî berxwedan li wir da em bêjin yê got herî tevlî dibû yê got herî li wir rola xwe dilîst yê got herî em bêjin aktîf li wir bû jin bû mesela ev yek jî dijmin
یان جی ذهنیت دولت نتو دو خویا کرن گو مثلا چه خاصی جن بهز جبرگو دولت چه جن بهز بینه به اراده بینه جن به پارسر بینه اویه که لگه بندوا تشنی هات خویا کرن به چه جن دکاره ام بجن جن دکاره ام بجن هر چی بلیزه مثلا دشاری گراند دیج دکاره جی بگیره جن دکاره هم پارسنا خوشی بکی هم پارسنا گلی خوشی بکی اویه که بوم مثلا ام جی بخواد تبلیغ بونه مثلا هجمار جنا شیء میرا بهتر بو تبلیغ بونه جنا شیء میرا بهتر بو مورال جنا شیء میرا بهتر بو دید بیچ جن عاطفی جن ترسونه که اما الور یه گوهری بیرادلی یعنی یه هری بهز جن ورد هات خویا کرد جه گوران ام بیچن گو دولت ترک باوی کی هو بنا لید دا جه وی جنته جه خود گرچی مثلا امکاری مینا کی مثلا اول جیان بدن جیان اگو ام بیچن به وکی راک هندن یعنی وکی چپانی آزاد دور شهید کت یعنی جم اول منیجه جی بگیرندس یعنی گله کجینی من بیچن یگو جه خود وی بر خدانه گرتن پارا خوش جیت گرتن و شهادت جی گرتن اب یک جی ام بیچن دستکفتی شورش آمیه ام بیچن شورش روزا وجی ناس تناس کریم به شورش جن هلبت جی شورش که بنابه جن بیاوا کرن و جن بردالی جی بده و برخوادانی جی بده و تکوشینی بکجی اب یک جی مگو جی سروکاتیش بجی شورش که گوته ده جن جی خوبلی زیان جی گل جی خوبلی زو شورش که سرکفتی من اب یک جی برخوادانا بنده با تشرینی هات خویا کرن نه ام بیچن وکی ام بیچن تجربه امی کسایتی یا کسایت جبو ام بیچن چونا بنده با تشرینی یا جه گرتنا دنا و برخوادانا گل یا گل بنده با تشرینی دهات مشاندن اویه که شخواه زیاره تبلیبو جرایی که ام بیچن جبو ما تجربه بو جبرگو بازاری گو ملی جیان که بو ما شر ندیت بو ما بشر جیان نکر بو یعنی جی تبلیبونا ام بیچن گروپا یکی جبو چونا بنده با تشرینی یا گروپا یکی او یک ام بیچن دست بکی ام بیچن به هزک خورد به مورالک خورد چونا ما چه بو رغمی ام بیچن ریشن دولت ترکیه و وانه ام بیچن لسر کروانی گود چو بنداوی یعنی طریق قد کرنا وی کروانی شهادت هن حوالا ام بیچن هدف گرتنا سیویلا عربی سیویل ویک جبو ما ام بیچن براس ام بیچن دهات ریا ما دهات قد کرن ایریش بردوام بون جه کی ما بری خود دائما ناز ذکر شر هی برچیبون هی شرط زحمت هی ایریشن دجوار هی شهادت البشیامه اما ام بیچن نجبوی متنی جبوی حوالی گوب من هاتبون یعنی کروانی گشتی یعنی رغمی ایریش دهاتن کرین اما او کروان یک گاب پاش ندابتن یک حوال پاش نزیویری به هزک خورد به مورالک خورد کروانا خو یعنی ریکا خوش بو چونه بردام کریجی جرایی که ام بیچن ایریش دجوار یعنی مثلا شهادت حوالا یعنی دیتنا حوالی ام بیچن یگو جه خود بر خدان دیگرتن دیتنا وان جبو ما مهزك راسي مهزك پر خورد یعنی معنویاتی که پر خورد شون حوالا گرتن جبرگو مدیتن کسی گو شروانی گو جه خود وی بر خدان دیگرین به شرط زحمت بیتی و برچیبون ما مورال وان حوالا دیت راسي ما چوش بگو ام مورال بدن وان ما مورال شوان دیگرتن جبرگو مدیت یعنی به شرط زحمت به ریش زحمت به آب به خوارن به تشتک برخدان آوان بردوام جبو پارسنا گلی خواه آخا خواه ولات خواه تکوشینه که دیروکی دیدن مشاندن اب یک جبو گل بو هزک هش دگو گلی دن بردوام بکم جبرگو راستی جی شروان پرچه که جگلن زاروکی انگل یعنی برای ام بیچن برای من خوشکی من مروی من گلی من کسی گل باجاری من یعنی نه کسی گوش در و هاتنه ام بیچن وقت مرتزقه کسی گل مر جیان دیگه یعنی یه گل جبو شورش جبو مافی خواه جبو آخو خواه جبو ولات خواه جبو گلی خواه شرط این دجوار ام بیچن برخدانیه دیگه یک جی جبو ما به مورال کی پر خورد دا گل دامه
وەکی جوانە تایبەت هێشت گۆ ئەم بێژن گروپێ دنجی بەردەوام بکەن خۆ سێمە ئەم بێژن نۆبەتا گەلێ لور بەردەوام کرد بە مۆرالێکی خورد بە تەبریبوونێکی خورد بە هێزێکی خورد ئەڤەیەک ژی هێزە و مۆرال خورد جی دا شەروانên گۆجihê xwe di em bêjin şer digirin yan jî di parastina bendavê yan jî di parastina axa Bakur û Jilatê Sûrî cihekî got tê de gel jî hebe ew şervan jî dizane mesela parastina gel dike mesela niha şervan bê gel çawa parastinê bike hê parastina axa vala bike yan jî hê parastina cihê vala bike yan jî hê parastina bajarê vala bike ev yek jî hiç mesela bê saya em bêjin şerê gelê şoreşgerî, birastiya gelê şoreşgerî, bi berxwedaniya gel, bi berxwedaniya zaroka, bi berxwedaniya mezina, bi berxwedaniya jin û ciwana û ya şervana ev hiç got berxwedana bendava Tişrînê bi ser bikeve û doza gelê bi ser bikeve. Niha doza gelê Bakur û Jilatê Sûrî bi ser bikeve.